Potpredsjednik Vlade Srbije i ministar odbrane Miloš Vučević uručio je ključeve novoizgrađenih stanova pripadnicima snaga bezbednosti u Kragujevcu. Obraćajući se prisutnima, ministar Vučević je rekao da Srbija, pored svih muka koje su je zadesile i pritisaka na našu državu i na naš narod koji žive u južnoj pokrajini, ne prestaje da se bavi ljudima, pogotovo onima koji se staraju za bezbednost države. Mi kao država ne možemo prestati i ne smemo prestati da se bavimo i drugim temama i da rešavamo i druge stvari. A upravo odnos prema ljudima koji se staraju i koji čuvaju sve građane Srbije, staraju se o bezbednosti naše države, jeste jedan od prioriteta Republike Srbije i mora da bude. Tako da ovo nije nikakva socijalna pomoć. Ovo nisu socijalni stanovi. Ovo su visoko kvalitetni stanovi koje je direkcija uradila, izgradila zajedno sa gradom Kragujevcem, svako u okviru svog delokruga posla. Ovo je jedan korektan, fair odnos države prema svojim ljudima, prema ljudima koji čuvaju ovu državu, koji brinu o svim njenim građanima. Ministar odbrane je istakao da kad se rešava ovako važno životno pitanje kao što je stambeno, to ostaje u sećanju do kraja života i čestitao i predsjedniku Republike i vladi svima koji su bili uključeni u ovaj projekat. U okviru realizacije projekta stambenog naselja Denino Brdo izgrađena su 792 stana za pripadnike snaga bezbednosti.